Of course, your assassin may have made burial unnecessary. So, if you are completely encased in cement and are teetering on the edge of a pier, please try not to pay attention to this next number. It is not meant for you. As for the other, if you spend your evening watching murder instead of doing it yourself, you may recognize this. ilusat hooaega alustada. Noh, tegelikult on juba pikemat aega käinud, aga nüüd on siis asi ametlikuks teha. Absoluutselt on teretulnud igasugune puusa nõksutamine, kaasa tantsimine, peaga kaasa tagumine, mis iganes sul hea tuju toob. Tee seda.
Pärnu oma poiss, Fredi. Järgmine lugu on kõigile nendele, kes suveööseti kella 5 hommikul ikka veel naabriaiast muusikat peavad kuulama ja mitte kuidagi magama ei saa minna. Stay